Koji je trenutno u mix zoni dvorane u kojoj je prije 10 minuta završen duel Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Emire, hoćemo li čuti prve reakcije ovog regionalnog, odnosno susjedskog derbija? Mustafa, sa mnom su u društvu reprezentativac Hrvatske Domagoj Duvnjak i reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Toromanović. Krenut ćemo s Toromanovićem, pošto je igrao ovu utakmicu i trebao bi što prije u slačionicu. Muhamede, je li bilo teško pronaći motiv za ovu utakmicu nakon svega ovoga što se dešavalo proteklih dana? Šta znam, sigurno da jest. Momci su bili istrošeni, kako i psihički, neki i fizički. Vidjeli se to odmah u prvom poluvremenu. Mi smo se pokušavali motivisati, ali igrali smo neku utakmicu, tako reći. Danas je to bila prijateljska utakmica. Mi nismo tu igrali za bodove. Hrvatska je igrala isto sa, tako reći, drugom postavom. Iako su i to vrhunski igrači, oni imaju tu širinu u reprezentaciji. Ja mogu reći da možemo biti nezadovoljni s nekim stvarima, a s nekim možemo biti zadovoljni. Sad na nama je da idemo dalje, da se borimo, da pokušamo ovaj President Cup da odigramo što bolje i da se pripremimo za kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje doslijedi. Hvala Muhamede. Domagoje, vi niste danas igrali, odmarali ste, međutim i bez vas Hrvatska je uspjela ostvariti 5. uzastopnu pobjedu. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Pa prije svega čestitam Bosni na jednoj fer i korektnoj igri. Mislim da je bila jedna dobra utakmica. Hrvatska je pokazala stvarno jednu dobru igru od početka od prve do 60. minute. Ne znam, mislim da je ključ bio to što smo odigrali stvarno dobro u obrani i na čelu sa Filipom Ivićem koji je bio izvanredan. Mislim da je to bilo razlog zašto je već na poluvremenu bilo 9 razlike, a u drugom poluvremenu samo smo održavali tu razliku. Za Hrvatsku tek sad slijedi, tako da kažem, pravi rukomet. Naredni protivnik je Brazil. Šta očekujete od te utakmice? Biće teška utakmica, sad kreće ono pravo, znači na ispadanje. 60 minuta, nema više povratka, nadam se da ćemo biti spremni. Znači imamo još 2 dana odmora, sigurno ćemo se dobro pripremiti za njih. I ako smo gledali 2 utakmice već, prvo poluvreme protiv Španjolske i prvo poluvreme protiv Slovenije, tako da igraju jedan dobar rukomet, jako su neugodni, nezgodni. Nadam se da ćemo pobijediti i da ćemo otići u četvrtfinalu. Koliko zapravo daleko može hrvatska reprezentacija na ovom prvenstvu? A ne znam, nadam se da prije svega da ćemo pobijediti u ponedjeljak Brazil, pa da ćemo ući u četvrtfinala, a poslije ćemo vidjeti. Hvala vam i želim vam puno sreće. Hvala. Evo Ibrahime, toliko ovdje iz mix zone.